support of the tradition in the town of Mabalacat and the other parts of Pampanga, there is the so-called tradition Lubenos ning Parol that is being held annually during the Christmas Eve. This is where different barangays or chapels under Our Lady of Grace Parish are participating and manifesting their beautiful parols and carrozas. However, due to the pandemic that has shocked our country, this tradition has been temporarily ceased. Pero ngayon, unti-unti natin itong ibabalik. That is why for this 9-night Simbang Gabi, every day, aalamin natin ang iba't ibang paraan at saloobin ng ating mga chapels in preparing for this special tradition. Let us now take a short journey around the chapels under Our Lady of Grace Parish. Yung sa akin is pagpaparangal sa mahal na Birhen at sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, ang unang ginagawa namin is yung mag-provide ng parol para sa Lubenas kasi yan ang isang kailangan para makapag-attend tayo ng Lubenas. Then yung ginagather namin yung mga bata, ang mga tao para sumama. And then pangatlo, pinrepare namin yung karo ni Apong San Isidro para dun sa pag-attend ng novenas. Kasi 2010, 2011, 12, 13, wala pa kaming karo. So nag-start kaming mag-attend ng novenas 2014. Bali, pinrovide ng presidente ng pastoral namin yung mga kailangan sa tulong ng mga youth, ng mga choir. So kami-kami lang. And then yung mga tao na nahihikayat namin sumama para sa Lubenas. And then yun nga sabi ko kanina, medyo mahirap kasi ang mga tao dito iba-ibang lugar. Ang most na nagpa-participate is yung prom fiesta. Kaya hindi pa namin masyadong kilala yung mga tao. Kaya pinipilit namin mapalapit sa kanila. No? Tapos, yun nga, yung prosesyon, yung kanta, habang nagpo-prosesyon tayo, yung presidente ng pastoral namin sa yung kumakanta. Although, medyo mahirap pa nung una, pero sa awa ng Panginoon at saka sa tulong ni Apong San Isidro, nagawa naman namin makapaghanda at makapag-attend ng Lubenas. Nakita kong kahalagahan, no, yung pagtitipon-tipon ng mga tao, tsaka yung bilang pagbibigay parangal sa mahal na Birhen at tsaka yung paghahanda natin sa pagdating ng pagsilang ng ating Panginoong Yesus. So nakita ko na yung Mabalaqueños talagang dedicated sila dun sa Lubenas at tsaka Maitines. They spend thousands of pesos talaga para talagang mabigyan parangal yung Maitines natin at saka yung kay Mama Mary sa pagdating ng Pasko. Nakita ko yung kung gaano nila pinahahalagahan
yung binibigyan ng oras, ng siyempre yung pera, no? Yung pinagagastusan na although yung kahit na yung oras natin is talagang papunta na tayo dun sa Noche Buena, pero yung mga tao, andun pa rin yung focus nila, no? Nakapokus pa rin sila sa novenas natin, and then makikita mo yung kasiyahan ng bawat isa sa pagsasama-sama at pagdidiwang natin na yun.
King lagyo ning igpa, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, maluwalo ka sana kining pamakilaban mi. Antabayanan mo kayong salansang, king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamo amin miki ko, king lupigan ni saning Diyos, at ika, prinsipe ring ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan may king impyerno ay Satanas, pati niringalwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiranda ring kaladua. Amen. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. Orasyo Imperata. O mapamakalulu,
Ilabing puding makatuki. Thanksgiving, Ornel and Yvette Batul and family, Angelita Luwat and family, Rosel and Lilian Dizon and family, Mrs. Ophelia Dizon and family, Dr. Joshua Elmer and Dr. Katrina Dungka and family, Mr. and Mrs. John Arbin and Larbi Dungka and family, Luz Biminda Dungka and family, Mr. and Mrs. Jeremy and Ezekiel Joy Ellisworth and family, Mr. and Mrs. Bonifacio and Belinda Lyson and family, Willie and Tess Ison and family, Sarah Jean Carrion, Nick Tiglao and family, Yula Kudja, Laura Lingad, Jonas Avila family, Ian and Beck Madlambayan, Norma Madlambayan, Eller and Malu Madlambayan, Lenny and Alan Madlambayan and family, Cody Raven Pring, Albert Alera and family, Mrs. Mirna Kasupanan and family, Mr. and Mrs. Norjen Kasupanan and family, Kenneth Watts and Paharon family, Edwin and Ann Lacson and family, Norma de Guzman, Melaida Dizon, Mrs. Teresita Vita and family, Sister Laura Tusi, Mr. and Mrs. Renato Manalo and family, Mr. and Mrs. Julius Cesar Anisete and family, Amada Tuason and family, Mr. and Mrs. Gerald Tongol and family, Mr. and Mrs. Rex Verhel Tuason and family, Mr. and Mrs. Ronald Tuason and family, special intentions, Armando Liwag, Lynn Robles Dizon, Norman Raymond Castro, Sarina Castro, Carla Castro, Nicolas Castro, Leng Magtoto Enchato, Bungay and family, Ami and Stanley Simpson and family, RJ Lagman, Mel Ignacio and family, Jason and Mary Christine Oseta and family, Carmelita Torres Speedy Recovery, Medardo and Irene Santos, Bam, Kay and Emery Belly Gutierrez and family, Lenny Jaca, Attorney Dennis Arenilo, Changcoco family, for the souls of Tomas, Engracia, Erlinda, Celestino, Elmer, Jose, Glicerio, Adelina, Antonio, Jose, Julie, Huberto, Somsalo, Felicidad, Maria, Teresita, Catalina, Fernando, Eliseo, Vicente, Fidel and Maria, Roque and Emilia, Dolores, Eduardo, Consercia, Maria, Carlos, Sivera, Esmeralda, Benita, Catalino, Mateo, Remigio, Rosemary and Primo, Ricardo and Potenciana, Alejandro and Asuncion, Frankelito and Rosalina, Antimurin po keng kapasalamatan dari Mr. and Mrs. Anita Canlas and family, Tony and Ramon Yap, Mr. and Mrs. J.R. Gemma, Matitu and family, PB Catherine Nudo, Orancia de la Cruz, para king makapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hizon, Elmer Let Villarosa and family, Mia Norin Dizon, Pabericio for safe delivery, para karing malagwang kapaldanan dari, Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Hunanan, Manuelito Sison, Edita Sison, Stanislaw Gintu, Insi Omay,
Skyler Vince Hugo, paraking Kaladuadari, Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Salome, Antonio, Jonicia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Lucas, Consuelo, Juanita, Isabel and Bernardino, Carmen, Corazon Siopongko, Catalino and Benita, Consorcia, Danilo, Marisa, Emma, Zenaida, Alfredo, Ricarte, para king kayang death anniversary, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Den pong kakatamong mass sponsors, ilapin po ding Mabalacat Parish Youth Ministry, Ministry of Altar Servers, Children of Mary Immaculate, Ministry of Social Communication, Mabalacat Parish Choir, Our Lady of Grace Choir, Mother of Divine Grace Choir, Divine Grace Parish Choir, Tony Yap and Family, Engineer Ruben Gilas and Family, Alvin Macalino and Family, Daisy de la Cruz and Family, Iluminada Palo and Family, Prosecutor Anthony Aloysius and Wina Manalang. Mayapayabak po kay kongan kagad ng Kristo. Kingaldoy ti pagmasusyan tayo, ingkatlunan Domingo ning Adbiento, at antimurin at syuta na po ngeni, king Mumunang Aldo ning kakatamong Misa de Gallo. Yung tradisyonal, makabaldugan at magrasyang simbambeng. Panandaman tayo po ing banal ng presensya ning apong ginubusal tamo, at ban maging mabungaya at makabaldugan ing kakatamong pamagmasusi. Agkatanda kayong magkasanmetong karing panalangin at pamagkanta. Talakal tamo po, makyabe tamo, kindalita pamukulat.
Ilagunig pa, punanak pa ni Espiritu Santo. Amen. Ingenu manatiliya kay kayo, At keka antimurin, ayabak po kay kayungan. mayapayabak po amo. Iti ay Mumunang Aldo ning kekatang pamagmalasadya para king panyatang na ning ginubusal tam. Antimo rin iti yaing kadwang simbambengi kilub na ning pandemya 2020-2021. At iting simbambengi gagampanan tayo at gagawan kilub na ning dalumdum, kilub na ning kabengyan. At ulinita antitabo mong maninaya king panyatang na ning sala busal tam. Panagkat kay kayo ngayon penandit ing ganakantala ring kay katamong bitbit at daralan na personal kay donan king Diyos kaniting banal na misa. Ande mo rin, ganakantala rin kay katamong kainan, kasalanan, adepatan, at manyawad. Tawad kin Diyos, bang kanita maging katanggap-tanggap ing kay katamong pamanyamba ngining penandit kin Diyos. At nga tamo ngang sumabi, magkumpisal po kin Diyos ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling may kasalak bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaluang kakulangan, ulinitay panagapuko kung Santa Mariang Kapilanman Birhen, kareng sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ing panalangin niyo ko, king Diyos sa ginutamo. Diyos sa mayupayang tutu, pagalwa na katamo, at kayong pangapatao daring kasalanan tao, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tang. O igpaming mayupaya king tangkamo para king kekeng kaligtasan. Inga mano mimigatawan niyang tao. Pepahayag na iti. Ning metong anghel at bait na ni Birhen Maria. Ikesanang maniwala king yaing Indo ning Diyos. Tanggapan ming saop din kayang panalan. Idinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Isayas. Ngana ning Ginoo karing tawong kayang pinili. Ena lumwat, iligtas da kayo. Inya daptan nyo, itang mayap at matulid. Panwanan ko la retang parating mangiling, king Aldo ning painawa, at era gagamitan iti, king ustong paralan. Panwanan ko la ring gagawang nanupamang dewakan, nasukat sabian ning taong dayuan, kiyanib karing taong pinili na ning Ginoo, ing anti kanini. Naburi ning Ginoo ing sambakong kayabera, ding taong kayang pinili. At ing Ginoo sa sabyana karetang taong dayuan, ameging dake ning kayang balen a pinili na, amalugod at susuyo kaya, ampong mangiling king Aldo ning painawa, ampong tapat king kayang kasunduan. Idalara kayo king Sion, king banal kong bundok. Dinanda kayong tula, king kanakong bale, pipanalanginan. At tanggapan kula, ring sakripisyong darawin nyo, king kanakong altar. Mayawos yang bale, pipanalanginan ing templo ko, para karing sablang tao. Inggi ng Diyos, amiyuli king kayang balen, Israel, iba't king pangayugsena, king marayong lugal, pengako ng itukinala, ring aliwang tao, ban makyabela, karela, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kami sana, king lupa mong malam. Baning meto sikluban, abalo na ingkekang kaburian, at ing pagkalug mong kaligtasan.
Gustan mo lang bansa, tumulala, at dalit masaya. Uling alang pangamagiran, ingkekang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. Kingkekang ngasikan, dakalingkekang pupupulan. Ing Diyos, ing kekatamong Diyos, yaing migkalog kanitingan. Papanwana nakatamungan ning Diyos. Sana, igalang det pitakutan, no karin man. Palakad mo po. Nyoing ari ning datang, ya ing ginuning metoya to, at itimawa nakatamo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus nga na karing udiyo, pepadala kayong tubod kang wand at pepatutwanan ng katutuan. Eking ulining kailangan ko yung patutuning tao, sasabihan ko, iti ban miligtas kayo. Mengari ang sulong milalablab at maslag iwan, at biriyan yung matula kayong sinaguli, king kayang aslag. Ating pamipatutu ka na ako, amay git king pamipatutu ng wan. Ilapin, ding dapat aparapat ningigpa ka na ako, akan ako namang daraptan. Deti ilaring patutu ka na ako, kingigpa, ya ing mitubod ka na ako. Kapatid, mayap ng balita ng kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo.
Bayo tamo po paike, king kagatamong pamigunam. Aduan tamo po, ante mo indati tang gagawan, ing kamasalan, ning banal na Espiritu, king kagatang isip ang puso. At nga tamong manalangin, king banal na Espiritu. Datang ka, o banal na Espiritu, datang ka, kamilataning masikanan ng pamamilatan, ning milablab alugod, ning puso, ning imakuladang puso ng Maria, akekang pakamalan ay esposa. Amen. Kini pong kagatang gospel reading ay ba't king sulat ng San Juan, kwento ng San Juan, na Juan Bautista was a burning and shining lamp. O yan ang presentation. O yan ang lalarawan na kekatama. Na Juan Bautista metong yang milalablab ampon masalang lampara para king daratang abingot, para king daratang amesiya kanitang panahona. Kutang makanano yang meging burning and shining lamp, lamparang milalablab, king sala. Well, balutamo nung nanong gewa ng Juan. Juan, magsilbi ang role model tamo for this whole simbambengi. Yamuari ing makatalakad kining altar, makayarap kaya katamo, at mga mano, manaral, magumilya kaya katamo, na sana, kalupa na, tukyan tamo yung bakas na, king kaya katamong pamagmalasadya, para king panyatang na ninggino. Oy ne, ing kukulait na, king distrito na ning Jordan, kanitang panahon na ita. Detang ating adwang imalan, ing metong idakene, karing aliwa. Detang ating pamangan, idake dala naman, detang ala. Nanumburi ng ipayabot, nini, kaya imbot tamang pagmalasad dyan, ang panyatang ninggeno, we have got to be generous. We have got to be charitable. Maging malam tamulog. King kekatang kayatinan. Eta maimut. Biyatamo. At idake, ing pamangailangan, daring aliwa. Ay, tamo po. Nano po yan? Dinatangla, ring talapan yung yulbis, nano ing gawan mi po. At nga nang sinabi, kayo sisingil labis, keng sukat ampon dapat yung singilan. Dinatangla naman ding sundalos, ding pulis. Oy kami po, na ano yung gawan mi? Kayo mangikil. No extortion. Maging sapat na sana kayo, ingke kayong sweldo. Nanimburi ng ipayabot nini,
live an upright life. Live a moral life. May bebe kayong matulid, makatumpak, king katutuan, king lugod, ampon, kapuri-puri, king harap na ni Diyos. Nano pang gawa ng Juan, maliban ketang kayang pamagsalitang makanyan, a directament of very practical mo, in kayang sinabi. Nano pa? In kayang style of life. Maka G-string niya. Makatuknang niya king ilang. Busal dari mga bangis. Animales. Mamangan niyang duron at pulot panelan. Eya mamangan manyaman. Very, very much ascetic iya. Mapagsakripisyo iya. That is how one paved the way to the coming of Jesus. Yan po, makatalakad kay katamong eni, arapanan ng altar, kaniting first day of simbambengi, ake katamong dalanan for a period of 9 days, king pamag sadyatam, king panyatang naningin. Take a look at St. John the Baptist, how he did prepare for the coming of Jesus. Tandaan tayo po, the whole of Simbambengi, siya may Aldo, ake katamong tahakan, dalanan. Just remember, St. John the Baptist as our role model in preparing for the coming of Christmas. Maluho, nung nano ing isipan na, naisipan ning magmoling, naisipan ning dakalya pamangan keng Netsuwena, ibiye mo, idagay mo, itangatin mo, itang sobra-sobra, karing aliwa, amakalunos. Alang-ala, manayang abutanan mo, ngayon panahon na iti. Kaya ba't sinaguliya mo disappeared from the picture. John disappeared in the picture and this gospel reading, and now comes in Jesus. Jesus. Sasabihan na kini, ining testimony ng one, ining pamanyaksi ng one, of course, okay lang, pero I have much greater witness than that of one of John the Baptist. Ing saksi kanako alang-aliwa nune ing parapat ng igpako. Nano ing parapat na ng igpano? Menuluya karing dakal ating kapanandaman. Ding bulag, antat sat abalik no panimanman. Ding lumpumpom pile, antat sat apalakad nala at mekaterakla. Ding maklak, mekarandamla. Ding leproson, melinis la balat. Ding alip nanda rin demonyo,
Siusulapolo palaut karela ding mete pepa subyanong mie. Ganaganang sufferings, ganaganang needs na nintao, pamangailangan, kinater na ninggino, tituka na. In other words, He came to serve. He came to serve. Sumuyo. I did not come to be served, nga na. I came to serve. Ito po, ing markana ning Mesiya. Yapin po yung benchmark na nung baga ning Ginu, ning Mesiya, ning manyaklong, king panyatang na busal tam. O ita mo, ngeni, next us, ngening panahon na iti, nagupin nandin, this is the second time for our Simbambengi celebration. 2020, pandemya, no? 2021, still more pandemic in datang na with the forthcoming of this so-called Omicron. And of course, other difficulties, hardships, and problems surrounding the world, surrounding mankind today in these difficult and trying times. Nano, kadano tayong pagmalasad yan ang panyatang naninggino. Nga ng Gisela Cardia, may ito nga current visionary. According to her, the Blessed Mother told her, the world today is steeped in sin, and man can do nothing anymore in his own power. All you can do now is to pray from the heart and trust in God. Ito po, ingadwana ning present situation in which we are all in. Pray, pray, pray. How? From the heart, devotedly, every day. Makanyan tayo kanong labanan ing marok espiritu, agugusal, ngayon kasalukuyan na panahon. Panimunana ning pandemya. And then, busal na ning hardships, difficulties, and busal na ning turmoil, busal na ning trying times. Faith in God. Tingin tutok tao. Trust in God. Remember that caption underneath the feet of the Divine Mercy, the image of the Divine Mercy. Jesus, I trust in you. I trust in you. Let us trust the good Lord. And let us not be fearful to what is happening in the world today. Nga ng Saint Teresa of Avila, let nothing disturb you. Let nothing frighten you. God never changes. Patience obtains all things. He who was God lacks nothing. God alone is enough. Solo Diyos basta. Nga na. Yan po, yung kagatamong dapat ikimot
para kaniting panyatang na ning Ginoo. Either naging Pasko, either naging kagatamong kayausan king Ginoo, kikatang individual death, o kaya kayang panyatang in a glorious manner, the second coming. Prepare nga nawari ourselves and focus our mind on eternity. On eternity, because that is our destiny. Amen. Talagkadap. Adwan tamo, king mayupain Diyos, king maging tapat tamo, king kasalpantayanan at manatili king aslag ning kayang lupa. King pakibat, king balang kay donan, Ginoo, sa mo king patutu, king kay kangaman. Itangan po. Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, mi kakaragdagan na sanang kalam, papagbanal ka ring taong, mi pagkatiwala ka rela, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Para king katang bansa, sana maging uliran niyo at alimbawa keti king aslagan, king pamibiyebye makayagum king Diyos, banketa, apansindet ayapusan, ding bansang makapadurot kayo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Para ka ring malugod king amano ning Diyos, mipagkaluban lasanang sikanan patutu king Diyos, karelang sa salpantayanan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Para kay katangan, matampa at mitmong tula ta sanang makapagsadya, para king panyatang ng pasibayong Jesus, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Ngeniyadwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Yabe tala naman po ing kapasalamatan dari Fernando Policarpio and family, Jenny Lee Bordon, Mr. and Mrs. Mario Tiglao and family, Lorenza and Leonora Gutierrez and family, Tony Yap and family, Mrs. Narisa Salunga and family, Mr. and Mrs. Renato Lagman, Nelia Magat and family, Floro and Terdizon and family, Merneli Ann Carol and Khalil Magat, Edge 2O Water Station, Oscar and Maria Teresa Saison and family, Ojimer Jan and Rochelle Magat and family, May Dungka Nolasco and family, Richard R. Louis and Ana Marie Garcia and family, Digna Laksamana and family, Marla Atienza and family, Annalyn de Guzman and family, Lina Layug and family, Leonor and Hermie Ocampo and family, Cecilia Magat and family, Joseph and Beng Pasamonte and family, Angelo and Micah for their wedding anniversary, Loreto, Alejandro and family, Jesse and Violeta Sibal and family, Aris and Abigail Rodrillo and family, Kenneth, Kevin and Iris Rodrillo and family, Dolores Mangalino and family, Jimmy, Madeline, and Camille Nuki, Presi Pineda and family, Daisy de la Cruz and family, Iluminada Palo and family, Jason Gilas. Panalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Manalangin kamu, igpa dirin mo keng kapanayan, king pamipasikan mong lub, king pinili mong balayan. Tingiran mo sa at pakiramdaman ining pamagama mo, mikeka. Yadwan, kamilata ng Kristong Ginoo. Amen.
Maring kagabatad, maring kakot kay gayundaon, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatab ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, O Diyos, sa ginaming sakramentong tinggap mi, ipakit na sana kay kaming kang kapatawaran at lugod. Manano sanang ikaming parangal king Aldo ning anak mo, mirigtas kami kamamilataning kayang panyatang busal ni anting tao, uling ginuya, manggaman king alangangga. Pero omnia secla seclorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vera dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, quem predixerum contorum, preconia propetarum, Virgo Mater ineffabili, dilectionis sustunuit, Ioannes sesinit aputurum, et adesse monstravit, qui sue nativitatis mysterium tribuit nos prevenire gaudentes, ut in oratione per biles, et in suis inveniat laudem exultantes, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestia exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes.
Tunay kapin banlogin ay kayong panibatan ning sablang kabanalan ulanita. Pagpalampuing pabanal mo sa dating ay ng Islam, ng Espiritu mo ban, para kaya malyalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Paimidahan kusang lubkim pamilas at kamatayan kinwaning tinap. At pepasalamat siya kay Pirasone at binyanay ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya ikungan at kananye. Iti yung kanakong katawan amidahon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis. Pasiwayan pa salamat kay kat binyaning kalis kaning kayang disipulos nga natanggapan niya ikungan at minamkaw kanit. Iri ang kalis ni kanakong daya, ang daya ng bayo talanggang tipan. Amibo para kay kat paring sablang tao, magkita ipatawaran ng kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan ka na. Pasyagdayang ini misteryo ng kasalpantayan. Ing kamatayan at pamanyabli ng medya ng anak mo, tarawon niya kay tintinapin ng Diye, aring kalis ng kaligtasan. Laning pasalamatan kay, ing pepalyaryan mo kaming, matampang talakadara panuban sumuyo kay. Mapagbabami naman paggamumo, kingi kami ang sanang misurusul, king katawan at dayang Kristo, tipo na kami ang tingmetong ning banal na Espiritu. Ganakan may oig pa yung Santa Iglesia makalagkanap king meto ya, manginap niya sa aking lugod. Kambinig ka kaming Papa Francisco, Florentino, kay kami Arzobispo, pasyanan kay kami Arzobispo Emerito, ading sa Blang Pari. Ganakan mula naman, din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pa kang lubtaw, ganakantala rin kaya katang bit-bit at darala na personal akaidonan kin Diyos kaniting banal na misa. Ganakan mula naman, ding kapalat ming pepoy naon at maninayang subling niya, ding sablang, miyango na biye, tanggapan mo sana,
Kimaligayang harapan, pagalol mo kengan, gawin keng karabat dapat magkamit, keng biyalang hangga, bang kambe ni Virgen Maria, Indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambe ng apostoles sa ding sa Blang Santos, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puri nagat paligayang kawamilatan ng Ezo Kristong anak mo. King kawamilatan ng Kristo, kambe at kay pangmayupay, kagun Espiritu Santo, puri nagat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini kagatayang puryan, ingig pa amiglalang at maganaka kekatam. Isuhan yaing lakano tanging kaya mo mi pamintwa ino ketisuli antingha mi pamintwani lupa ingkat kenali ingat ifye ke kami kingal tongini ahoy putra oke Ding sarami keka andini pa amatani kami mikasal kekani mangaemu kepaisa tuksu nunay kamusti maro ikaw sigamiyogin king sablang maro malagang ipagkalub ang kapayapan kayong panunbi ban king kasaupanan ng kayang pagkalulong, parari kayang may kawas king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami, kamben maligayang kapanaligan, king panyatang Yesu Kristong kay kaming talapangaos. Emosa, babalik din kay kami, o Ginoo, Yesu Kristo, at sinabi ka rin kay ng apostol, in kapayapan alak mong kukegan, in kapayapan ko babye ko kay kayo. Emosa, balik din kay kami, kasalanan nila, wanig gazal pantayanan, din kay iglesia, pamayapan, mayampan, belugan,
agpangking kaburian. Kambiet magari manggamat king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya antimuri. Bakit tapungin may kakami itong tama at may kakalagad king kapayap. Peace. Nyo'y goda ng Diyos, nyo'y milakong kasalanan niya. Nuwaling mayaws, ingapuna ng kordero. Ginoo, ik matampang tanggap kaya ko. Dapot ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
ning madiye Diyos, o kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatagapan keng mipnong lugod at kapasalamatan, ingke kang dibinong tatak ning pamamingwa, ingke kang kadyosan, babalot ning katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kong mipnong pakumbabang kapasalamatan, at darawan ko ing matinding lugod at katapatan kaya ko, pakamalan ay pa. Pagparalumpo ko kaya ko, ing panluwalo mo ko, at ding pakamalan ko, kapamila taniting makapasubaling tatak, at pangako ko ing beko, king pamanyuyo kaya ko, manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan ay pa, ibiye mo ing pakalulo mo, kareting masakit a panahon, kaluguran ay pa. Darawan ko kaya ka, ing katawan, daya, kalado, at panga Diyos, ning kaya kang lusok kaluguran na yanak, king pamamayad para king kasalanan ning yato, ampo kariktasan na ring sablang anak mo. Amen. Lukluk tamo po sagli, mapilan na kapabaluan. Kareng balang proyekto at aktibidad ning kaya katamong parokyo, ing pamisaw-saw, king pinansyal aspeto, ing metong kareng bagay kay kailangan gampanan. Uli na niti, pasibayo kaya pong lalapit kaya kayo, king kapamilataning second collection, ding malik kumapondo, maglayon lang sumaw, pinansyal, kareng aktibidad, ngening simbambengi, king darat ang kapaskuan, at mapilang kapag masusyan, king bulan na iti, dakal pong salamat, at ing Diyos na ing balang mablas, kaya kayong kayapan. Then pong kaya katamong mass offerers, para bukas, December 18, ilapin po ding Catholic Women's League at ing Lourdes CPC. Dakal pong salamat. Manalangin tam. O Diyos, sa ginaming sakramentong tinggap ni pakit na sana kaya kami kingkegang kapatawaran at lugod. Manano sanang ikaming parangal kang Aldo ning anak mo. Miligtas kami kapamilataning kayang panyatang busang yanting tao. Uling ginuyang manggaman king alangangga.
Ginoo manatili ake kayo. At kaya ka antimuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos, ingig pa, ting anak at ting Espiritu Santo. Amen. Misa mayari may kayo king pamikalugod. Salamat King Diyos. He's the reason for the season, the very soul of this tradition. Emptiness will be washed away as Christ paved the way. Himalayan mo masalaya, balang metong lang mananaya. Paskong magrasya at masaya, panahong iyato matulaya. Nagkakaring taong nangailangan, ang timong batwing masalaning katingan. You light the way, show us the way, we'll face each day, never be astray. You light the way, you upon this day, we'll face each day. In you we pray, ikaw sa ningning na hawak mo, masusunod dilim kasama ko. Imbalayan mo masalaya, balang metong lang mananaya. Presensya ng iba ay biyaya, buhay ka sa puso ng bawat isa. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Nagkakaring taong nangailangan, ang timong batwing masalaning katingan. Light the way, show us the way, We'll face each day, never be astray. light the way, You upon this day, face each day. in you we pray. Ikaw sa ningning na hawak mo, Masusunod dilim kasama ko. Manikit-ikit at may papangawon, king masakit apanon, tamang papaisawan. papanyaw. May kalugod, yaning tunay, a Pasko, maging magrasya. Maging magrasya. Kaiga parang taon. Merry Christmas! Merry Christmas po kay kayo na. Nagkakaring taong nangailangan, ang timong batwing masalaning kabengyan. Light the way, Show us the way, we'll face each day. never be astray. Light the way, You upon this we'll day, face each day. in you we pray. Ikaw sa ningning na hawak mo, masusunang dilim kasama ko. Light the way, Show us the way, we'll face each day. never be astray. Light the way, You upon this we'll day, face each day. in you we pray.
Masusungang dilim kasama ko. Masusungang dilim kasama ko.